yose bwana Claude. Gasaro, iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko amakuru ari kwerekana ko uyu munsi turi kuwa kane. Yego. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka w'urazwi ni 2026. Indege ya Monisco yari itwaye imiti n'ibiribwa ibishiriye abanyamulenge. Amakuru turi gukura iminembwe nuko irashwe, ndetse bikavugwa ko irashwe n'igisirikare cya Kongo gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Ubwo ni coalition. Ni coalition. Urumva nukurasa indege ya Monisco. Mu by'ukuri Alliance Fleuve Congo ma 23 natwe rwaneho bahanganye n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Ubundi abo ngabo ubwabo bagakwiye kuba barasana ku butaka mu mirwano imaze igihe habera. Ariko ku rundi ruhande twabonye ko Alliance Fleuve Congo igihanura drone za FARDC n'abarundi cyangwa se na FARDC n'abarundi bagahanuriza mu 23. Iri ni ihangana rero hagati y'abarwana. Ariko kirazira kikanaziririza cyangwa se no kurenga ku mategeko mpuzamahanga kurasa ku ndege z'ubutabazi. Kuko ahantu hari kubera imirwano cyangwa se ahantu hari kubera intambara, impande zihanganye zemeranya korohereza no gucunga umutekano w'ibikorwa by'ubutabazi bigomba kugera ku baturage bari kugirwaho ingaruka n'iyo ntambara. Burya yaba Kinshasa yaba nayo mu 23 ibyo babyemeranyaho. Babyemeranyaho mu mapuro ndetse no kugira Monisco ije hari iminembwe. Ariko twibutse neza ko atari Monisco yagiye iminembwe, ahubwo nicyo bita mécanisme conjointe de vérification élargie, rwa rwego ruhuriweho IGVM rushinzwe kugenzura agahenge rurimo ingabo z'ibihugu bitandukanye, harimo izo mu Rwanda, harimo iza Kongo, harimo iza M23, harimo iza Kinshasa, harimo iza Burundi, harimo iza Tanzania, iza Kenya. Abangaba nibo bagiye iminembwe, ahubwo indege za Monisco nizo zibafasha mu nizo zibajyanayo. Ni muri urwo rwego Monisco nubwo rwose yari kuzana bano basirikare ba mécanisme conjointe de vérification élargie cyangwa se bashinzwe kugenzura agahenge iminembwe, ariko yari yaratangije igikorwa cyo gufasha abaturage b'iminembwe. Ejo bundi babonye ko yari kubaha ibiribwa. Ni muri urwo rwego rero iyo gahunda yari ikomeje, ariko kugira bino biribwa bigera iminembwe bizanwa n'indege. Ubwo rero indege twavuga ko ibiribwa bya mbere byari byatangiye kugera ku banyamulenge, ariko igisirikare cya Kongo n'abarundi bararebye baravuga ati ku nshuro ya gatatu nitubyemera. Indege ya Monisco rero reka nwanze nkwereka ahantu irasiwe. Yego rwose. Nkuko amakuru tuyafite hano kabikuba ubwo yari gufata icyerekezo cy'iminembwe ijyanye ibyo biribwa. Ubwo rero bikavugwa ko yarashweho ikanangirika, kugeza ubu turamenya ngo damage zingana gute cyangwa se ibyangiritse byanganye gute. Gusa ndi kubona ari by'inkuru ivuga. Kandi andi makuru dufite nuko na Colonel Rugabo umuvugizi w'abarwanyi batwirwanya habivuzeho, avuga ko ari igikorwa giteye isoni rwose gikozwe n'igisirikare cya Kongo n'abarundi, ariko agaragaza ko twirwana ihagaze neza, yo igomba gukomeza kurinda abaturage b'abanyamulenge. Icyo kintu nicyo mitahomozaho rero. Tuzi neza ko ino Monisco na FARDC abanyarwanda bajya bavuga ngo ari agati gakubiranyije cyangwa se ari umuntu umwe, reka nkoresha iyo mvugo kuko kenshi wagiye ubibona na M23 ikunda kuvuga ko Monisco ihora ku ruhande rwa FARDC, ibaha intwaro n'ibindi bitandukanye. Benshi rero no mu bitekerezo mukadoze tubisoma tubona bavuga ko ari coalition, ahubwo tukibaza ni iki cyaba gitumye no coalition irasiye indege ya Monisco musenya amazu yabo, imirima yabo birimo imirima ibyo bahinze ntago babonye uko babisarura kuko drone zarabirashe. Monisco rero ijyanye icyo bita aide humanitaire iminembwe kuri abaturage b'abanyamulenge, ariko FARDC na Wazalendo birababaje ngo ni intwaro n'amasasu bari kubajyanira, nubwo ubona ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, kuko izi ndege za Monisco ibyo zijyana iminembwe babipakurura bireba bakabiha abanyamulenge bareba. Babasirikare bo muri mécanisme conjointe de vérification bagiye ku mugaragaro basohoka mu izo ndege. Nta ntwaro rero Monisco iri kujyana mu 23 natwirwana iminembwe bitagaragara neza, kuko nyine byahita bigaragara ko FARDC ariyo yangiza agahenge, ndetse ko nibyavuzwe natwirwaneho yuko FARDC n'abarundi barasa mu baturage ari ukuri. Ubwo rero FARDC yavuze ati sira Monisco n'iriya IGVM kitubangamiye turabigenza gute, reka dutangire tubatera ubwoba tunarasa n'indege zabo. Yego. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka
kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance, wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Bakunzi ba Gasaro TV ndabaramukije umurere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezeho amapdate agiye atandukanye. Ushaka ibibanza rero watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero 0787 14 ni ibibanza byujuje ubuso ndetse biri muri Bugesera aho twita Kamabuye, byujuje ibyangombwa byose ndetse by'akarusho. Hari ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, amasantre n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Duhamagara kuri iyo nimero ku bindi bisobanuro tukubwire byose. Hari nabo njya mbona bambaza igiciro muri comment, igiciro ntago na kivuga muri comment, mujye munyandikira kuri izo nimero mbahaye ubundi tuganire ku bintu byose. Ni hafi y'ikibuyaga. Icyo nse nuko ari ibibanza byiza kandi bihendutse. Yego rwose. Kandi hano nta na komisiyo irimo. Nta yirimo rwose. Ni kuri Gasaro direct, ikibanza ugahita ukibona ahantu heza hafi y'umuhanda kandi hahendutse. Yego, umeze neza Klo? Meze neza ndashima Imana Gasaro. Twari twaraburanye kabisa, ariko Imana ishimwe ngo duhuye twese turi amahoro. Twari twaraburanye, nanjye mafite ibindi ndimo, ariko anytime tuyo akanya kabonetse. Turicara tukaganira tugatanga amakuru hano kuri Gasaro TV. Yego, reka nihute rero nkubitembangura aho mbonye indege ya MONUSCO ihuye n'uruva gusenya, ndetse mu makuru benshi bakaba bari kuvuga ko bishobora kuba ari iza FRDC ziyikozemo akazi. Reka dore kuri iyo nkuru mbere ya byose bwana Claude. Gasaro, iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko amakuru ari kwerekana ko uyu munsi turi kuwa kane. Yego. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'urazwi ni 2026, indege ya MONUSCO yari itwaye imiti n'ibiribwa ibishiriye abanyamulenge. Amakuru turi gukura iminembwe nuko irashwe, ndetse bikavugwa ko irashwe n'igisirikare cya Kongo gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Ubwo ni coalition. Ni coalition. Urumva nukurasa indege ya MONUSCO. Mu by'ukuri Alliance Fleuve Congo ma 23 natwe rwaneho bahanganye n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Ubundi abo ngabo ubwabo bagakwiye kuba barasana ku butaka mu mirwano imaze igihe habera. Ariko ku rundi ruhande twabonye ko Alliance Fleuve Congo igihanura drone za FARDC n'abarundi, cyangwa se na FARDC n'abarundi bagahanuriza mu 23. Iri ni ihangana rero hagati y'abarwana. Ariko kirazira kikanaziririza cyangwa se no kurenga ku mategeko mpuzamahanga kurasa ku ndege z'ubutabazi. Yego. Kuko ahantu hari kubera imirwano cyangwa se ahantu hari kubera intambara, impande zihanganye zemeranya korohereza no gucunga umutekano w'ibikorwa by'ubutabazi bigomba kugera ku baturage bari kugirwaho ingaruka n'iyo ntambara. Burya yaba Kinshasa yaba nayo mu 23 ibyo babyemeranyaho. Babyemeranyaho mu mapuro, ndetse no kugira MONUSCO ije hari iminembwe. Ariko twibutse neza ko atari MONUSCO yagiye iminembwe, ahubwo nicyo bita mécanisme conjointe de vérification élargie, rwa rwego ruhuriweho IGVM rushinzwe kugenzura agahenge rurimo ingabo z'ibihugu bitandukanye. Harimo izo mu Rwanda, harimo iza Kongo, harimo iza M23, harimo iza Kinshasa, harimo iza Burundi, harimo iza Tanzania, iza Kenya. Abangaba nibo bagiye iminembwe, ahubwo indege za MONUSCO nizo zibafasha mu nizo zibajyanayo. Yego. Ntago ari MONUSCO rero yagiye iminembwe, ahubwo yajyanye bariya abantu ba mécanisme conjointe gukora verification y'agahenge, kuko byatangiye tariki 24. Ubu twavuga ko uyu ari umunsi wa gatatu. Ariko ku rundi ruhande nubwo MONUSCO yajyanyeyo cyangwa se indege za MONUSCO arizo zijyana bano bamambre cyangwa se abasirikare badafite abo babogamiye bibumbiye muri mécanisme conjointe de verification,
ibagezayo. Ariko MONUSCO yari yatangije n'ibikorwa byo gufasha abaturage b'abanyamulenge bagizweho ingaruka n'intambara bishingiye ku bitero by'amadrone FARDC. Abarundi bakomeje kugaba hariya za Minembwe, urabizi, ibitero byo ku butaka. Abanyamulenge rero bahuye n'ingaruka kubera ibyo bitero bya FARDC n'abarundi. Icyambere, amazu yabo yarasenyutse, inka zabo zishwe n'amadrone, ndetse bamwe barahunga, abandi barapfa, abandi barakomereka. Ariko byabasigiye ingaruka cyane cyane ku bigendanye n'ubukene, kubona ibiribwa, kubona ibyo bakoresha, imiti, byari bigoranye kuko bari banafunze inzira. FARDC n'abarundi bari bafunze inzira muri biriya bice bikikije Minembwe kugira abanyamulenge batava Minembwe bakajya guhaha ku Ndondo muri groupe ya Bijombo. Ubwo aho ni muri Oplato ya Uvira, ariko imurenge cyangwa se Minembwe hari connection no ku Ndondo kuko hari isoko ryo ku Ndondo hari abanyamulenge bajyaga guhahiramo. Inzira bari barazifunze, ibiribwa birabura, bagira ingaruka zikomeye cyane. Ariko bagira ibibazo by'imiti kuko babonye ko n'ibitaro drone za FARDC n'abarundi zagiye zibibombarda ibitaro bya Mikenke, ibitaro bya Minembwe. Ubwo rero ni muri urwo rwego MONUSCO nubwo rwose yari kuzana bano basirikare ba mécanisme conjointe de vérification élargie cyangwa se bashinzwe kugenzura gahenge Minembwe, ariko yari yaratangije igikorwa cyo gufasha abaturage b'Iminembwe. Ejo bundi babonye ko yari kubaha ibiribwa. Ni muri urwo rwego rero iyo gahunda yari ikomeje, ariko kugira bino biribwa bigera Minembwe bizanwa n'indege. Ubwo rero indege twavuga ko ibiribwa bya mbere byari byatangiye kugera ku banyamulenge, ariko igisirikare cya Kongo n'abarundi bararebye baravuga ati ku nshuro ya gatatu ntitubyemera. Indege ya MONUSCO rero reka mwanze nkwereka ahantu irasiwe. Yego rwose. Nkuko amakuru tuyafite hano. Amakuru report emerging from Minembwe area in South Kivu province indicate that civilian aircraft was reportedly shot at near Bikuba while it was heading in direction of Minembwe. Reka tubisobanure, turabisobanura nta kibazo kuko turi kubwira abanyarwanda, ariko nanone iyi nkuru iri mu Cyongereza, nari nyisome mu Cyongereza ariko turabasobanurira mu Kinyarwanda. Harya ngo nibyo Scovia yapfuye na Nduhungire. Nanjye rero ntago ndabipfa n'abakunzi ba Gasaro. Ubwo nge ndavuga mu Cyongereza ariko nsobanure n'Ikinyarwanda. Kuko burya bivugwa ko Ministre Nduhungirehe yatanze ubutumwa ari kubuha abanyamahanga b'abanyekongo, ariko ubwo butumwa n'abanyarwanda bagombaga kubumenya. Kuko yego byarebaga abanyamahanga, kuko Kongo yari yatanze ubwo butumwa ibwereka abanyamahanga, ariko iri gushinja u Rwanda irurega ibyaha. Urumva rero ko Nduhungirehe yari ari gusobanura asa nk'ahavuguruza ibyavuzwe na Kongo mu gusebya u Rwanda. Ubwo yagiraga abo banyamahanga babyumve, kuko na Kongo yari yabivuze mu Gifaransa. Nduhungirehe yari yabikoze neza kuko yabivuze mu Gifaransa kugira ngo ubutumwa Kongo nayo yatanze mu Gifaransa imenyesha abanyamahanga, nabo banyamahanga bamenye ko ibyo Kongo iri kuvuga ku Rwanda atari byo. Ariko kahereri kabayeho gato yagakwiye kubashira mu Gifaransa nibyo abwira abo banyamahanga kugira bamenye ukuri, ariko agashira no mu Kinyarwanda kugira abanyarwanda bamenye ibyo Kongo yabavuzeho n'ibyo u Rwanda rwasubije. Aho wende niho habaye akahereri gato. Ubwo rero ngewe ndavuga mu Cyongereza ariko mvuge no mu Kinyarwanda kugira ngo ntiteranye n'abakunzi ba Gasaro TV. Ukabuhagurukijwe no gukemura iki kibazo. Ubwo rero ibyo narivuze ni ibi ngibi rero. Mpagurukijwe no gukemura kino kibazo. Ibyo narivuze mu Cyongereza rero mbisomye. Ubwo ku banyarwanda nabo reka mbibamenyeshe nuko indege ya MONUSCO yari itwaye imiti n'ibindi biribwa nk'inkunga igenera abanyamulenge cyangwa se ubufasha iri guha abanyamulenge aide humanitaire, sibyo, irasiwe hafi y'agace ka Bikuba. Agace ka Bikuba irasiwe hafi y'agace ka Bikuba ubwo yari iri gufata icyerekezo cy'Iminembwe ijyanye ibyo biribwa. Ubwo rero bikavugwa ko yarashweho ikanangirika. Kugeza ubu turamenya ngo damage zingana gute cyangwa se ibyangiritse byanganye gute. Gusa ndi kubona ari by'inkuru ivuga. Kandi andi makuru dufite nuko na Colonel Rugabo umuvugizi w'abarwanyi batwirwanya habivuzeho, avuga ko ari igikorwa giteye isoni rwose gikozwe n'igisirikare cya Kongo n'abarundi, ariko agaragaza ko twirwana ihagaze neza, yo igomba gukomeza kurinda abaturage b'abanyamulenge. Icyo kintu nicyo mitahomozaho rero. Tuzi neza ko ino MONUSCO na FARDC abanyarwanda bajya bavuga ngo ari agati gakubiranyije, cyangwa se ari umuntu umwe. Reka nkoresha iyo mvugo kuko kenshi wagiye ubibona na M23 ikunda kuvuga ko MONUSCO ihora ku ruhande rwa FARDC, ibaha intwaro n'ibindi bitandukanye. Benshi rero no mu bitekerezo mukadoze tubisoma tubona bavuga ko ari coalition, ahubwo tukibaza
ni iki cyaba gitumye no koalisiyo irasiye indege ya MONUSCO? Ese si uko badashaka agahenge, bati aka gahenge MONUSCO ikomeje kugenzura turabona nta kiri kuvamo, ishaka agahenge, sibyo? None reka tuze tubereke ko nabo twabakoramo akazi. Gasa turi gutanga update zitarimo n'ubusese, twari tubanje gutanga update ariko noneho update tuzihuze n'ubwo busesenguzi. Yego rwose. Reka nze nkubwira amakuru nge nifite ari guturuka Iminembwe n'abantu bakurikirana kino kibazo kuva MONUSCO yatangira kujyana bari abasirikare bo muri mécanisme conjointe de vérification Iminembwe, yatangira no kujyana inkunga y'ibiribwa n'imiti Iminembwe. Hari ibintu byigaragaje ku makuru ari kugaragara. Yego. Wazalendo ubu bwabo bamaze igihe batakamba ngo ubutasi bwabo banandikiye Perezida Tshisekedi kuri za social media, barakomeza kugenda babishiraho ngo MONUSCO kujya Iminembwe ngo ni ikibazo gikomeye cyane kugeza ubu ngo bamenye ko ari ikibazo, ngo kuko itajyanywe no kujyanira abanyamurenge imiti n'ibiribwa cyangwa se kujyana bari abasirikare bo muri mécanisme conjointe de vérification, ngahubwo ngo MONUSCO ngiri kujyanira twirwaneho nayo mu 23 intwaro. Basa nkaho bayita ngo nabagambanyi. Ariko reka banze nkusobanurire, ndi kuvuga version ya Wazalendo. Yego. Ati twamenye ko MONUSCO kujya Iminembwe no kujyana bari abasirikare ngo ari uburyo bwo kwikamufura kugira ibone uburyo ijyanira twirwaneho nayo mu 23 intwaro. Ibyo rero biri ku mbuga nkoranyambaga za social media, biri kwandikwa na Wazalendo, n'ubuyobozi bwa Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo bwarabyanditse butanga icyo bita alert. Ndi kukwereka ko rero ari FARDC n'abarundi bayihanuye, ariko dushingiye ku byari byabanje kuvugwa n'abafatanya bikorwa ba FARDC n'abarundi kuri MONUSCO bayinenga igikorwa cyo kujyanira abanyamurenge. Nibyo nakubwiye ngo bano bantu bafite ingengabitekerezo ikomeye cyane. Abanyamurenge nimwe mwabateje ibibazo byo gutuma bahura n'ibibazo by'ubuzima kubera intambara mwabashojeho amadrone, musenya amazu yabo, imirima yabo birimo imirima ibyo bahinze ntago babonye uko babisarura kuko drone zarabirashe. MONUSCO rero ijyanye icyo bita aide humanitaire Iminembwe kuri abo baturage b'abanyamurenge, ariko FARDC na Wazalendo birabababaje ngo hoya ngo ni intwaro ngo bari kujyanira mu Ventura na twirwaneho. Yego. Icyo ni ikimenyetso ubwacyo kigaragaza ko MONUSCO, indege ya MONUSCO yarashwe n'ingabo za FARDC. Kuko FARDC na Wazalendo ntago bishimiye igikorwa cya MONUSCO cyo kujyanira inkunga cyangwa se aide humanitaire abanyamurenge. Kandi nyamara bakabihakana banabyanga, ari nabo bagize uruhare mu guteza ibibazo abanyamurenge. Ndavuga FARDC, ingabo z'u Burundi na FDL na Wazalendo nibo bagize uruhare mu guteza ibibazo abanyamurenge, babagabaho ibitero bidafite gahunda. Aho kugira bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi batwirwaneho nayo mu 23 bagagurutsa amadrone bajya kuyarasa mu mazu y'abaturage n'ibikorwa by'abaturage. Urumva rero ko batishimiye igikorwa cya MONUSCO cyo gutangiza kugeza aide humanitaire Iminembwe. Ngo ni intwaro n'amasasu bari kubajyanira, nubwo ubona ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, kuko izi ndege za MONUSCO ibyo zijyana Iminembwe babipakurura bireba, bakabiha abanyamurenge bareba. Babasirikare bo muri mécanisme conjointe de vérification bagiye ku mugaragaro basohoka mu izo ndege. Nta ntwaro rero MONUSCO iri kujyanira mu 23 na twirwaneho Iminembwe, ahubwo iyo ni proposition cyangwa se ni imyumvire y'igisirikare cy'u Burundi, FARDC, Wazalendo na za FDL ziri kurwana hariya muri Fizi. Urumva impamvu rero bashobora kuba banayirashe. Ariko ku rundi ruhande dufite amakuru y'uko MONUSCO muri iyi minsi iri Iminembwe yanajyanye bari abasirikare bashinzwe mécanisme conjointe de vérification cyangwa se bashinzwe kugenzura agahenge. FARDC n'abarundi birababangamiye. Kuki bibabangamiye rero? Uzi ko bafite gahunda yo kwisubiza centre ya Minembwe na biriya bice bitandukanye. Ubu rero bateguye ingabo zo ku butaka, ariko hari drone zimaze igihe zicaracara muri kirere cya Minembwe zije gukurura amakuru y'ubutasi. Izi drone zikaba ziri gutegura ibitero by'amadrone FARDC n'abarundi bateganya kugaba mu bice bitandukanye bya Minembwe mu gihe baba bakoze ya contre offensive ngo kwisubiza za point 0 Rwitsa nkuku Biraro mbiri Mikenke, ngo bagahita noneho binjira centre ya Minembwe bagafata za Irundu, za Bidegu, za Kalingi, za Kalongi. Iyo gahunda barayifite, ariko urumva ko bayifite bategura ingabo zo ku butaka ariko n'ibitero byo mu kirere. Yego. Ubu rero babonye MONUSCO ihageze, ati se ko tubona izanye babasirikare bashinzwe kugenzura agahenge, tuzajya duhagurutsa drone zijye kugaba ibitero Iminembwe. Aho ngaho ntibazahita noneho tuzaba turi kurasa ahantu hageze ya mécanisme conjointe, hageze MONUSCO. Ubwo ngubwo bazaba bari kwirebera ko ari twebwe tugaba ibitero ku banyamurenge, ari natwe turi kwica agahenge. Urumva ko MONUSCO irababangamiye cyane kubera ibyo bitero by'amadrone bari gutegura, bakabona kubigaba rero Iminembwe hariyo MONUSCO na mécanisme conjointe de vérification IGVM harya.
IGVM yego. Bakabona ko bitagaragara neza kuko nyine byahita bigaragara ko FARDC ariyo yangiza agahenge ndetse ko n'ibyavuzwe na twirwaneho yuko FARDC n'abarundi barasa mu baturage ari ukuri. Ubwo rero FARDC yavuze ati sira MONUSCO n'iriya IGVM kitubangamiye turabigenza gute, reka dutagire tubatera ubwoba tunarasa n'indege zabo. Yego. Ahubwo icyo nangiye kuvuga nuko mbona bavuga ko ngari indege y'abasivili. None se si y'abasivili? Ariko bakagaragaza ko umva umuntu mise mbaza ahise ambwira ati hari igihe indege ya MONUSCO isa n'iy'abasivili ati ibyo byo nagitangaza Erega n'igihe biriya bikorwa bya aide humanitaire abantu babicungira umutekano ni MONUSCO. Yaba imodoka yaba n'izo ndege kandi MONUSCO ishobora no gukodesha indege isanzwe ijyanye aide humanitaire cyangwa se nayo igakoresha iyayo. Ikizwi impamvu yitwa ko ari indege ya gisivile nuko yari itwaye imiti yego n'ibiribwa icyo bita aide humanitaire ku baturage b'abanyamulenge. Iyo ndege rero yari ya gisivile kuko yari no mu bikorwa byo gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'intambara cyane cyane b'abanyamulenge. Ntago ari indege ya gisirikare kuko nta birango bya gisirikare ifite, nta ntwaro ziriho kuri iyo ndege ngo za ntwaro bashira ku ndege ngo zirasa amabombe nta ziriho, nta birango bya gisirikare biriho, kandi mimbere iyo ndege nta bikorwa bya gisirikare birimo usibye kuba yari itwaye ibyo biribwa n'imiti. Urumva rero ko ni ya gisivile. FARDC n'abarundi barayirashe da. Ariko kugeza ubu turamenya ngo bayirashe mwibaba bayirashe mwibaba bayirashe ku murizo. Ese bayirashe ikiri mu kirere irahanuka yikubita hasi irashwanyagurika, ese swate wenda bashatse kuyirasaho igira impanuka. Ibyo nibyo tutaramenya neza ariko nuko na Colonel Rugaba byemeje, nabonye n'ibinyamakuru by'abanyamulenge byabyemeje. Yego. Ubwo wenda ndi makuru yisumbuyeho turaza kuyatanga mu kindi kiganiro ariko nuko situation ihagaze Minembwe. Urumva ko ntago byoroshe. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20